Akiama bakiothorano kia mwembe ni NTEERE cha makutano Muuro ni BAUGITE AMWE na kugwatanira kumenyera mwera jwanga chioma jura juri NTEERE ukenda kuingia bubu akiama baba ni bachemanite na Minister wa Rera na Ruji County ne Muuro amwe na gikundi ya kumenyera mito nikyo KFF ni bamukite miti ya kwanda NTEERE tora tukumenyithwa ne muthuri muriuke. Kikundi kimwe kira kijikereta mwembeni ni kijita mwe na gutirimana na waziri wa Ruji na uria urimira ndene kaunti Muuro nikenda bomba kwa miti ya gutethire kurike Muuro jonga ciuma kuma nothimenti ide anjiriria na gaciuma river no betite kwanda miti yonde tugweya na arwari na bakianjiriria kaboto watia ngwira ngavana kawira mwangaza kurita tuko na arwa tujete tonto environment na hizo tukwenda kwariria twitite ku conserve river inene itanga chioma tugeta maukune cha county government kaja national government itutegera tukona chioma ya river nene muno iyo tumura ndene research yetu ira turuge itukwenda kwanda miti ironania ngachioma irungamira 8000 households through project chandoje through oru lakini ugeta thai bwana waziri kinya thai mbingirite mbakunero tuntu akwitha roi rwathithiria atia na njire mwe kwanda miti ni utumakinya ithethuria turia twinario rikwimburene sana thai mithethu mingi tugomba witana mbura unturiro kanda muti na yungi kumanisha soil erosion ikethira intact na kimera kietu kikona kukura boya untu kitugomba witana Ruji na nandi moroto jwao ni kuona ba kwanda miti milioni 1 nikenda gukire kiroto ka thirikari ya Muuro gutigire ba kwanda miti mingi biro wire kwenda kwanda miti milioni 1 1000 seedlings na 1 million mite jomo mite milioni emwe then strategic plan yetu ira twinayo na itwambiritie last mbura itwathithiri ou mbura yetu tuthondekete unkuruki na kinya mweri jo twitite jwa November igitara mbura tugatambira twipatina nkuruki kenda tu realize dream yetu in the next 3 years is strategic plan yetu ira twinyo tukwanda mite milioni na nitukwenda overa asanti sana ni ontoba kuya kinyaba patina na ngavana kiri moro toroyo wake yo ku make sure Muuro in green kana ku make sure Muuro iri happy antoba Muuro to mankaba werwe so antoba Muuro be werwe na njira cionthe rera ria werwa antoba ka werwa no ntobia kuravikeya mbura ekethwere kwana mere tu ekethwe na rwiro kwana kenda ntobe betho bakinyira na bakithira cionyonta mitira tukaegwa ni gwitania na alignment thirikari kana mathwana ja thirikari ja gavana ni mama ekwithira ni kwenda ku make sure that environment yetu ni gwitambira ithongoma nkuruki minister wa Ruji augite bageta maturene nikenda bomba kuriukia na nyakono kitete maberuji bakona officers vetu bonde na uki manturene bakibaura ciuria na te anto akwa AKARI na te akwa AKARI kitambo na te akwa AKARI imbie andi akithe kuuma rui kana gutauma na inkuria batwe knowledge yonthe batwelese kenda tumba ku document voya na kenda ndi tumba riu kwanda miti na rekwendekana kitha ni catchment ira ciaumire tumena ta tukari ability ticoke nkiripotera weru weekend betamuthuri muriuki.